Badong, di mo pa'y matinarimaan da ito'y agtad-tad a kusina. Awan materialis ka. Anya nga awan, katnapan ka bimulod kini kapitan. Di mo mat inusosar. Ay, gaya man niya. Mala, bayam, tatarimaan nagtaw, inton masangap. Di mo pa'y inlan sa day tamatintin nag-atawa. Tarimaan nagto amin na kita, inton masangap. Masangaw, masadot ka laang. Apay ayang aming nga apurado ka. No kayat mo di si kanti mang tarimaan. Na, kasano nga'y no alaanan ni kapitan dagiti binulod mo agamit na. Ay, rumwara man gayam. Tamapanak man manan bumulod ka ni parintay. Tanya man ng tibulodam. Bagas. Tawan pulos bagastan. Pare, good afternoon. Kastamot kan ka pare. Sige, lumabas ka lang dito balay. Ay, sanak lang ang lumabas pare. Umayak man bumulod. Bumulod ka manan. Nanya, kito kumpare ko na ya. Anusan na ka diya pabuludan pare. Kat no di mo pa insubsublay, iragadi a binulod mo. Iso ajak matartarimaan, di pagmasitasan ni Banang. Di mo insubli. Ay, umay kunto isubli pare. Saan ka diya madanagan? Saan amapukaw dayay? Anya nga, ti umay mo buludan. Bagas ko mati umay ko buludan pare. Na, makan mati umay mo buludan? Huwag ko ma. Awang aminin pulos bagas may, kinituyang ka. Mabit lang. Inak mangala iti ipabulod ko kan ka Ay, aguray ka buta pare. Dimpay mo dinamag no mano ti buludan. Ay, mabalinan ti upat aso pa. Anya? Ay, may sakaban kumamit ito pare. Ay, nagadun ngay. Ewan ton ati bagas mi. Awan na ya. Nungay kagudwa ka ban pare. Ada. Upat la abasaw. Wano upat aso pa. Nagadumot na ita buludan mo. Di mo tumot la sukatan. Sige pare. Anayam nga roday, 5 abasaw. Natagpanayon ka pa'y. Wan pare, inam abasaw, mabalin siguran. Saanan nga umay gumatgat ang itibagas dito itirsinak, nakabadong kan marituyang. Talaga saanan, taijay balay ti pagbulbuludan ni Pari Badong. Isumatlagayam Ay, nairwam ngamin kat ni Pari Badong apabpabuludan da. Isong agsubli-subli da itan abumulbulod. Isumatlagayam. Uray martilyo, lansa, kaskadaragadi ni Enteng. Buluden dalata. Aging gaita, saan dapay nga insubsublay? Kasta ti ugali da nga gasawa. Nalaing da abumulod. Ngam saan damot nga amo ti agisublay. Ay, basol mo't lang ni Enteng. Rinwam na ngamin ida. Nay, Maray. Ni Marituyang Na, anya nga tati umay nagatangan. Anya ti umay mo gatangan, Marituyang. Adaya mo't igatang ko. No kasta, umay ka lang makichismes. Saan, Maribanang? Umayak bumulod. Bumulod ka, itilakok. Ay, kasla imutang kamutlaangan ano kasta. Umay ka umutang, Maray. Bumulod. Sa balay, ti utang. Ay na, day tamanan, ti saan nyo apagkinaawatan. Tapno saanan nga umatindog ti saritaan, Marituyang. Damagak ngarot ka, noan niya ti umay mo buludan. Buludak ajay bigaom. Taupak man jay bagas abinulod ni Badong ko kin ni Kapitan. Taay na, nagadumot ti bato ken itana. Na, insultuan na kami samat, Marituyang. Ay, ada kagayam dita Maribanang. Ay, baray. Na, itay pa'y mat nga mo, nga dak ditoy. Rumbang gayam nga inyarasaas ko ngayon bagakin ni Marikwana kanya. Ngala, tapno awadan ti Rirey. Inakalaan jay bigao abulbuluda, Marituyang. Tapno agawid kan. Wen, taing kataupan jay bagas abinulod ni Badong mo, nga ado ti ita, ken batuna. Ay, wen, Marikwanang, ken Maribanang. Partakam nga raw, tanas ken ngagluto akaw. Ay, disturbo ket ti panagtaep iti bagas. Imbes nga iluto la takuman. Ay, kat gumatang kayo ngamin iti aramaten nyo.
Saan kayo abumulbulod latan? Ayun, ay matikas to yan. Puron sa bato na ito inluto makaninta. Ay nasan kan nga reklamaw. Tanapan ko binulod jay maabutan abigaon ni Marikwanang. Tapno mataupak day tabagas abinulod mo kin ni Kapitan. Ay, nagsakitan tingipin ka ang makangal-ngal-ngal iti bataw. Si Kala nga ya. Awan, madi pagbuludan iti bagas na ita, Kapitan. Kabat bato mo dyan pabulod na. Kun madimot apagbuludan iti bigaon ni Marikwanang. Abot-abot mo jay bigaon na. Ada pasahiros mo, Chip. Ha? Ayan na. Ito nga kunamlan asino ang magnalakay. Ni tatabadong may. Tatabadaw. Aglukan ka, ha? Ay, sana nga aglugan, kuwaraw. Ngay, inyo tumayo aramidan ngay nga ro diti paradaan may tatabadaw. Umay ko man buludan dahil ta tricycle mo. Ay, di mo buludin na. Pagpaspasadak. Ti tricycle ani Chip ko arog ti buludin mo kaya na. Ha? Kasano kaya makapasada? No buludin mo dito kakaiso na tricycle ka, tatabadaw. Adalag mapan ko alay, di tabangkag. So, di mo ni paidam. Tagkumpare kami may, kanyang kalmaw. Amok data. Kaya no ideobing ka pa, ikat may sa kadag itinagaw awerking ka. Kasta ka day? Wine, agsangit ka nga may, no ni Uncle Mau, ti mga awerking ka. Takasanaw, kit agsangit ka labasit iday, kadilan na kan. Unay mo't dahitan. Siyak ni Tata Badong Mau, nakan-ano saking ka iday. Isala-sala ka pa ya, tamno saan ka nga agsangit. Igat-gatangan ka pa iday, ti trak-trak Mau. Ha? Ay, sige nga raw, tatabadaw. Mabalin mo na buludan to'y tricycle ka. Agyaman na kwarog Kaya namumpay. Ha? Kaya no siya pa ti parasok at titilampin Mau. Sige, buludan maun. At to'y titulbak Di kagdanag, sublik mo ilang nga dagaws. Kaya suli na akto pa Ha? Hala, ina ko na. Chip, isubli na nga ta di tricycle, ma'am. Isubli na. Kat no nagsingpat gayam ni tatabadaw. Ayun niya. Isugam tin nga awerken ka idibasit ka, may. Na anos mo gayam dahil talakay. Ay, saan ka man apumanag na dito isang wanak ta maulaw ako, araw. Problemado ak nga raw nanggal. Ay, ano ti problema, aya? Saan ba't ngayon subli ni tatabadong ti binulod na tricycle ka? Ha? Impabulod mo ti tricycle mo? Kunana mo ta mabiit lang. Angam na di mo't la sumangpatan. Ay, ewan na. Ay, isubli na iya dajay. Saan dun? Ha? Ay, saan na mabalin na? Apay ngay asan na nga isublay? Kaya no manon nagamit ko ti binulod na. Awampay uray may sa nagsubli. Nas ka nga isubli na dyan tricycle kawang kahil. Kasla ka laubing. Agtalda ka man. Silpo ti biyag ko tayo dyan tricycle kaw. Na, Kat no isunti asawak tayo dyan. Yay! Awan samat ni badong mo di tabalayaw, Maray. Awan, Maray, adda na panan na. Isaw, ti ururayak dito itirsinam. Ay kat malaman ano sumangpet. Sumangpad tumala siguro adagaws. Tabinulod na jay tricycle ni Kwarog ang nagluganan na. Day tricycle ni Kwarog, binulod na. Wun, Maray. Apayakas lang nakigtot ka. Ang mga numalipatan na nga isublay. Nagpaspasagid kan sa Maray. Napasagidan ka. Paspasagidan na, tadyak pa'y insublay jay bigaaw. Nasayat mo, tanakarik na ka. Apay nasken pa'y ayang nga isublik day jay abigaaw. Nay, apay ka ta saanan ngay. Binulod mo nga rod, di isublay. Isublik pa'y, kat abot-abot ma. Binulod mo. Di mo lang nga rodan isublay, uyawampay. Ay, unay ka ti ugali mo. Isusong rudan tikas diha klase ti bigaw, Maray. Isublim kit din kanya. Tausarak pa'y day dyan. Awan na talaga. Saanin ngayon subli ni tatabadong ti tricycle kaw. Kunak tumo nga mingking ka. Di mo ko mapinapapuludan ay. Awanin jay silpo ti biyag kaw.
Aglalati kan karag-karag ng silpo magam tibiyag mau, Chip. Chip, ni tataba daw. Apay ngay, magmagnamat tayo. Ayan nga iti tricycle ka. Saan mo nabirukan pa di tricycle mo, kwaraw? Apay asan ngay, kukuwak day jay, binulod mo lang. Imbati ka, no di tingay, di kalsada. Ha? Nagbuntog, mate. Apay ngay, inyawid mo kumamutlatan na. Yung kalahin na ni Jay, no kaya't mo pa ya. Ay, sakla ko may pabulodan. Kunak tumag kang ka, Chip. Saan anasaya ta pabuludan ni tataba daw? Awanin jay silpo tibiyag ka. Nagtana ka, Chip. Makita na kadagiti chicks alumabas nga grungrungaab. Nakakahiya. Kasano apabuludan da ka, no kasta ka mag... Nay, kaya nagbuntog mo nga ro, di tricycle ni kwaraw. No ngay alaan ti sa balay, di tricycle na iyan ang ibatya. Ay, katalahan dala nga. Diyak mat kukwa. Ay sos, awan lat di ka aramidon si kabadong. Mala, no awan taramidam in ka isublen dagiti binulod mo agamit kin ni kapitan. Anya manin na binulog ko? Nalipata maun dagiti binulod mo a martilyaw, lansa, ken ragaday. Ay, umay naalain, no kasapulan na. Ay unay mo data pa nagrarason maun. Masadutak man lang nga, mangisob-sobli ka na kita. Ay, banang dungaw. Adya tilot-lutom asidaan tayaw kada kwarag. Ay, jak kayat tagluto. Apay ngay? Anong problema? Apay anak kami suka kasta? Jay ibagbagak alababo at tarimaanem. Aging gaita, di mo mat inas asikaso. Na, isuday tati panggurguraam kanyak dungo. Inka tarimaanan, tadyak makaluto. Ay sus, delikado no di ka makalutaw. Mabibisinan ako. Hindi pa'y lang nga ibagbagakan ka. Ay, tarimaan na kong dungaw. Inaklaalaan na giti materialis ka. Uno usarag. Kas kumatlansa, martilyo, ken ragade. Ha! Oh. Kat no impabulod mo amin kan ni Parim Abadong. Ay, wun kaya man niya. Impabulod ko kayam. Insublinan uno saan. Ay, kabaw kan talaga. Ha? Awan pa'y insubsubli na kadagiti binulod na. Ay, naglukon da jay. Nagalistaw a pinabuludak. Di na pa'y gayam insubli. Inka alaanan, tatarimaanem ti lababo. No, kayat mo amangan ka inton madamdama. Narigati mabisinan. Isu ama padakon. Anya dagi diya binulog ko king kaparay? Nata nakalipat kan. Sa gaysak nga ibagakan ka Malaparay, tagdengdeng nga. Lansa. Sa nga pulo alansa di binulod mau. Anya pa'y? Martilyo ken ragade. Kababay magking ka, no jak isubli paray. Ay, mabitlaan, tayo nakalain. Mabitlaan paray. Na, isublinan. Ay, paray. Binulod magayam di kumparik at taga ijay kabang-ibang a barangay. Malagip ko paray. Adya, naganda yun day ta. Kapay nga yung pabulod mo, kat saan mo ako kwa? Binulod na nga raw. Isuan no kayat mo amaala. Mapan ka ijay. Anya kamutin pare? Tasyak pa'y ti mapan mangala? Ay, kadwa na. Kit ijay lang, mate. Ay, agbababawi ka nang ipabulod ka ka. Di mo asit ganyan time. Apayang kay. Napudot ti ulo na. Diyak nga minatarimaan di lababong ay patpatarimaan na. Ay katarimaanan tan Jak mo't lang makapasada tawan di tricycle ka. Kasano atarimaanan ta katawan usaran? Ha? Amo kaon. Saan ngayon subli ni tata bataw? Na, kasano nga amom? Amo ka. Tadya tricycle ka kat di namot langin sublay. Saan natan nga ilutuan niya antim iti kanenta no di ta matarimaan di lababaw. Ikarigata mong ti gumatang iti baro agamit mawang kail. Kaya di karigata mangarod ti gumatang iti baro at tricycle maw. Ay, sana. Ikarigata ka mapanalaan di tricycle ka nga imbati ni tata ba dong iti tanga ti kalsada. Ha? Kat pulo sa jakon pabuludan pa'y day di atahaaw.
Nasaya at mat, Maray, numadaman at tartarimaan ni Kapitan tila babuyaw. Makaungetak nga rod. Tanagbayag nga ibagbagakan ko nang di na inkaskaso. Aya, wen marikwanang. Kat jay impabulod na kan ni pari badong agamit na. Impabulod mat ni badong iti sabale. Ay, anyan. Kahit insubli ni Marituyang jay binulod na abigaom. Insubli na ngamay na maray. Mas di makalmat kan imado dagiti abot na. Anya, ay di naman lainan na danmat. Awanin jakon mausar. Ay talaga asaanan Kan saan mo ten makabulod kanyak ni Marituyang iti uray anyapay akayat na abuludan. Wen di namot ngamin amuti agisuble iti buludan na. Inayadan mo timangan Ano mo ti inluto ni Antim akanenta? Ay, maragsakan kami ni Antay. Tati narimaan tati lababaw. Paritay! Ambong anda ka dito balayaw, amang mangan. Yay. Apay aya! Umayak ko mabumulot iti palanggana. Paglabaan ka nun ituyang ko, paray. Hindi mo papabuludan ang kail. Di na mo agi sublay. Di da ka kayat apabuludan paray. Awan babain mo. Di mo amuti agi suble. Anya, ay agawid ang arudon, paray. Wen, nasasayat pay. Tasaan da ka apabuludan. Anya nga'y, pinabuludan na ka ni Kapitan. Saan nga raw? Imbaga na pa'y ngawang kano ti babaing ka. Uray ni Marikwanang, di nakmet pinabuludan. Diyak kano amot agisublay. Ay, awanin tuyang. Saan datan na kaya't apabuludan dagiti kaaruba. Kan gagayam ta. Si kanto mga main. Ape apabasulon na ngay. Sika! Agyaman ak iti merienda nga inyag maumaray. Ay wen meriendaan nyo ka ni Pari Badong. Naimas dayta a potato salad. Siyakla ang timangan iti da ito'y maray. Ngamain awan ni Badungkaw. Rimwar manon. Alang nga rod, ingkayalis iti malukong dayta merienda. Taalaag matla ang ti malukong anangikak. Wan maray. Tuyang! Ano dahi ta nakamalukaw? Merienda ngam siyakla ang timangan. Nay, apay ngay. Nabanugak ang nagdalos dito'y balay. Ngam sika, napan ka manin nagbulakbawl. Nya. Maribana ang orayin nakbeet. Tayalis ko iti malukong to'y potato salad. Sige, maray. Papanamanan, kanayon kalarumwar. Kit uray si kamay, kanayong kamot arumrumuar. Di kamot parparitan arumwar. No rumwarak man, mapanak makitang tangdan. Ngam sika ngay, day talagbalbalog tar aramidam. Ay kat ingkamot agbalog ano kayat mau. Basta di nakparitan arumwar. Sa anak akasken ka, akurang ti panagpampanunot na, tapno mapanak agbalog. Kas kala na dadail la plaka. Ulit-ulitan ti bagbagam akurang ti panunot ka. Gaputa day tatipudnaw. Ay inak madlangan. Tapno mapanawak ti makarengreng a sirina. Wenno kuwaw. Kwaw tarupap! Hindi ka din makidaya, paray. Ewan paray. Kakaiso na nga damanin darayan ta apabunyag. Kanayon kumakastoy, paray. Adda kanayon na pakipanganan ta alibre. Ay madi ano kanayon. Ang mga numahay blood ta iti kapapangan iti karne. Anya kita mahay bloodin ngay. Awan pa iti pulimi ti high blood, paray. Aha! Uraiwan puliyaw. No sikat ti mangirugi ngay. Ay, saan kumagay palubos, paray. At damot ti arak a pangugas, no bilang. No ugasan ka no iti arak. Awan ti high blood, paray. Sa ula ang dagiti nalaing nga uminom dayta paray. Ti sobra akarni kan arak at masa-masa kalusugan. Ay, puwirak paray. Na. Adayo kanyak ti sakit. Ibaltog kunto pa'y dayta sakit no masidag kanyak. Yay! Sa ako ikiraw. Ape akas lamasurun ka, Maray. Si Mang Petak anapan nakitangdan. Awan pa'y ni Badungkaw. Napanan na nga ta. Nasa umat ni Maribana ang anapanda ka no nakidaya. Ay, nukit adda dayaan amadamag na. Adda ni Badong.
Maangot na amin ti ayan ti dayan. Saan siguro unay amang mga ni balayaw? Kanayon amabsog iti papanan na nga men, Maray. Apay asaan ako ng maray, kano naglaing latamot amangan. Ay unay kat gaya man ni badong maw. Ay, masuro na nga raw, maray. Uray ano sumangpet kat adamat isang pet na aparaken ka. Anya ngay kumatisang po na. Diyay nadulpot alupot na nang rona no nabartag. Naggapuan nyo manan nga kumpare. Sapsapulan ni Marituyang ni badong na. Ay, saan na maaawatan mo ti ugali ni Marituyang? Apay nga ibagam asaan amaaw-awatan. No adda ije balay da ni Pari Badong. Ngaraw ngawan na. Ngamdo awan. Sapulan na. Ay. Di na kat sapulan, kat kabalay na. Ay, di na ko mga rodmet bratatatan ano kas di nga da ije balay da. Kasano kat nagsadot kanu ngamen. Inton mangan, agsapul iti naimas asidaan na. Asino mat ngay ti saan amarurod. Dahita nga rod ti madi. Sadot arawat. Ay, no siyak mat ani Marituyang, kat sigurado amasurunak mat. Kapitan, bagbagaam man ni Badong. Ta saan laaday di agbalbalog ti aramiden. Ay, bay amaray. No adda pangawisan na kanyak, ibagak taw. Wala, tauray tulungan na kumamot ije bangkag may. Ay, apay di nakatultulungan? Ay na, kanayon arumuar, Kapitan. Ha? Jak man amaw, no anya launay ti papanan na. Ay, naglukon day ta apare ba daw? Jak amo akas tagayam, ti ginagawa niya. Nabayagan na kasta ter aramiden na, Kapitan. Kay kayat ko pa yun nga oray saanin asumangpag. Wala ngam intunsan asumangpag. Nagdadanag ka ng kasta unay. Ay, katsiyempre kabalay ko mga raw. Awan ti aramatek, nukas pangarigan tada mapasamak kan kwa na. Ay nabayag gaya man asaan atultulungan ni Pari Badong ni Marituyang ititaltalaon. Kat talaga mat, iso amasuron ni Marituyang kan ni Pari Badong. Sala sumangpet, inton nadulpet tilupot na. Ay, kuna ni Marituyang amadanagan ka na, taawan ti aramaten na, no anyaman ti mapasamak ka ni Pari Badong. Kaya't na asawan, ti aramaten na ti pakadanagan na. Saan kat ati mapasamak no kas pangarigan kan ni Pari Badong? Ay, jak maawatan dagi nga agasawa. Awan sakit ti pamatagda iti tunggal mesa. Ay, kasano nga ipatag ni Marituyang kat kasjay met. Di namet ngamin ammo at tulungan. Isukit din a babae ti mangbiag iti asawa na. Ay, lukon tumot ngamin ni Pari Badong. Ay, nagbalin aparikot ti asawa na. Yawatan nakman iti danom tuyang. Bakain inumak launay. Namagaan ti karabukob ka. Imbag man ta nasurutan pa'y tidalan mo ang naghaway. Apay kumaasahan ko ang masurutan ngay. Sa anak mo tabulag. Ay, makain inumak ko, nyumnay. Awan mo latay danumay. Apay, adda sinakdaw nga inuman. Anya? Ay nagalasay. Makainom ti tao nga mawandanom. Makaininom gayam ti sana sumaksak daw. Mabisinak pa ito yan. Mabisin ayat ti saan nga agtrabaho. Ingka manen iti balay ti agpadaya, ta ijay kan amangan. Awan padaya dito'y balay. Ay nagalas ka ti panagsasaw mo na ya. Kahit tiramid mo, nasaya at aya. Sumangpet ka lang, nunadulpetan talupot mo. Ayan nga ron dagiti nalaban alupot tangay. Tagsukatak man. Mano nga aldaw ang napanak na kipurdiya, kan napanak ijay bangkag. Jak nasangaw tinaglaba. Ayan nga ron dagiti lupot ko anamurang. Ingkabil ko amin iti sakaw, at da ijay likod ti balay, naangot nga main, iso nga ingkabil ko ijay. Nay, inanay mo tindagiti batok nito yung likod ti balay.
Imbag ata kayat pa'y ti anay dagiti nadulpot alupot mo. Ay, awanay. Rutay-rutay damot tay. Ay katanusam iso at ipagbadom. Ayun na yan. Kaslakit agpalpalaman. Imbag pa'y di agpalpalama tada pa'y pakairanudan kan kwa na. Adasapol na. Ngam si kangay, day talamapan makipunpun siyon tar aramidam. Ay, awanin na talaga. Madandag iti badok ng kabel mo iti likod ti balay. Numadain, inkapuuran nun Tanay an-anayon nun. Ay, nagalasin ti aramid mo abakbagitan. Nawad trabaho, iso linaba ko ma. Ang adamot inobra. Sika ti awan obra na, iso asika ti mangilaba. Ay, Nay, apay akas tati itsurang paray. Kas kala napukawan iti mano abaka ken kaw. kasuron ko nito yang pare. Apay akasuron mo ti asawang paray. Agasam ta inkarga na iti sako dagiti mureng ka. Na, Impan na iti likod ti balay. inkalay na. Awan mo ti makitak aparikot dita paray. Idinapan ko kinita. Inanay mo tin pare. Na, Sana mabalinan nga arwatan pa. kinanti anay ti badong. Ay di nakatawaan ta masursuro na pare. Saan asikatikat katawak pare? Dagiti anay anangan iti lupot mo. Ay salbag gamin da di atuyan. Kastoy na paray. Naibos siguro ati anos ni tuyang mo. Kanayon ngamin mabanog. Dinto tasika. Kanayon ka mabsog. Ay di na kumamay ingkabil iti likod ti balay at ilupot ko pare. Di na ngamin amaw nga arakan ti anay gayam para. Makakatawa ak itimbagan ni Uncle Mo. Anya ka ditimbaganan, tay. Gapo itirurod ni Marituyang kadagiti mureng ni Paribadong. Inkarga na iti sako, kat impan na iti likod ti balayda. Laban na siguro ano masangon, antay. Idinapan kanu kinita ni Paribadong. Saanin ang mabalin, ta inanay meten. Anya? Inanay tibado ni Tata Badaw. Wen kano, iso ang masuron ni Paribadong. Jakmat mapabasol ni Nana Tuyang. Takanayon mat ama kumikaw. Ay, nalaukan iti pungtot tikas jay nga inaramid ni Marituyang. Ay, talaga ang napunwanan. Naglupyasan ti salaw pa kunada, antay. Maray, gumatangak man iti agas para gurigor. Agurigor ka din ni Badong Mau, Maray? Saan maray? Siyak ti agurigor. Sika? Apay asika pa'y ti umay gumatang. Apay asaan ani Badong Mau. Kasano nga ibaon ko kat awan mo't ijay balay maray. Kat napanan na ngay. Amo pa yan, sumangpot to inton makalagay. Mabiit laang tayalaan ka iti agas. Tapno makapagtumarkan, Maray. Ay, ataka mo't dito'y birthday partay, pare bataw. Naranaak ni bakit mo iti istor ni kagawad ko, anang. Gimatang iti agas, tagurigur ka now. Nakagatang bagayam iti agas na. Maimbagan to day jayain. Di ka ka di agawad. Anya kay taramidag iti balay. Awan tag birthday iti balay. Ay nakasimot ni bakit mo. Di nakapailain sublay kini inang mo. Kasanungay no awanan ni inang ka. Di pagtalawon na ka. Nusak, jakpagan ano ti asawa di naksaranayin iti rigat ka. Maaramid mo day tayo iti asawam. Saan ko maaramid tadinak baybayan. Dungdungwan nak. Ngam nukaskan ka ti ugali ti asawak. Ay, pagtalawa ka. Daka may dito silay. Apay maditi mariirik na maya. Tinakasasaaw tamaditirik na. Kayat ko ti maturaw. Kunada gimatang ka kano iti agas mo. Apay di ka pa naimbaga na ya. Kasano ang maimbaga na kat katumtumar ka. Kunak adin ak kasasaaw tamaturog ak. Mala, maturog ka nga raw. Tamaturog ak may dito'y sopa. Saan na nakatarang ka dayda? Umunag kalatan no asino ka man. Ay,
Paribadong, imbayak, tanadamag ko nga agurigor kano ni Marituyang. Ay kunak ano, awan ka pa'y. Adda ijay silid maray. Nakaturog siguran. Ala nga rod ti dinengdeng. Ay sigurado asaan ang makaluto ni Marituyang. Iso nang yegak iti kastoy. Ay, agyaman ako unay maray. Apay ngay, maulaw kan kasla agpipikal matante kagod mati bagay. Matitay tuyan na. Awagak matituyang. Tuyang! Tuyang! Abay ayat, kat malamlaminak. Matitimarikrik na kaon. Tuyang! Maulawak! Alam siguro day ti kapupuyat mo. Kan kaiinom mo iti arak. Kan kapupulutan mo iti karnay. Yak pagat ti matay tuyang. Ipandak ko ba iti ospital? Diyak ka ba ulan ti magna? Nagsakitak gapo iti panawg. Agam si ka, agsakit ka gapo iti inom kan balog. Anya nga takay daytoy. Ay na, ang mga nuhay blood na itan. Adda ka di kwarta, apagpagas mau. Ay, awan tuyang. Ay, pangasim Tayin ka mangiremedyaw iti karuba. Tayin tayo di ospital. Numapanak umutang, awan ti pagbayad ko. Ay, detanto mga minagbalbalog ter aramidam. Ay, saan ang tuyang ko? Sana nagbalbaliw ako. Saan ako na mapanagbalawg? Saan ang tuyang ko? Ipanak iti ospital. Kaya't ko pa iti agbihag. Apay ngayong kabil mo tindayon iti sirok ti salamaging angkail. Ay, nalamlami is apagyanan ijay iti aldaw, tasirok ti salamagay. Apay ko mga agyan ka iti iti aldaw. Saan ka di arumbang adda ka iti barangay haul? Mabalit ko mo ti pumanaw ijay, no kayat ko? Ay, madi angkail. Ah, Ingkakit agin indayon iti aldaw. No adda niyantay, di na ipalubaws. Ada mo ti mabati ijay barangay haul. Siyak nga ron ti kapitan. Ada maibaon ko ijay. Apay, ipapirma mi ti sa balay ti pirmaam ko ma. No asino man ti agpapirma. Wait a minute. Ay, maditi kasta ka panunuta manggay. Dandanunan da kakitday no sa dino ti ayan mao. Nyamat da kita nabutusan. Kanayon da nga awan iti barangay haul. Ibagam ang amin kadakwada, Chip. Nawan ti agreklamaw. Ad-daendan ti kanayon alumangan. Isu ang masurunak. Kanayon kukit din na mapansukunan ida. No adda makasapol kadakwada. Di pala ka agresign da kita asadot. Sayang lang ti awaten da nga honoraryum. Numabalin la ko maasukatan da kita nga opisyalis. Ay, ada ka din ni Kapitan iji barangay hall, Chip. May samot da ijay. Jak amaw no adda ijay. Wano adda pa ilay di balayda. Makapasuron. Tak-tak na mo na dyan inting batingting. Anyamanan ayati kasurun mo kindi kapitan. Kanayon, ngawan ito pisina na. Noan niya laon iti paggigyanan na. Adda siguro ije balayda. Apay, ijay ka di balay dati, ang ti opisina na. Anya ayati masapul mo kuan na. Jay ngamin inanak ko ti bunyag. Kasapulan na, ti pirma na. Ngamawan da jay, abating-ting. Ay kat papirmaan nanto ano adda ni kapitan ije barangay haul. Isu nga rod, atak-tak ako nakta muna. Imbis amalpas, ti papapirmaan na. At subli pa ilaing, iti sa baling aldaw. Nyamot ng kail. Adda ka manan dito indayon mau. Adda mang sapsapol kan kay di barangay haul. Ay no asino ti makasapol kanyak. Umay dito'y ayan kaw. Ay makasapol. Isu ti umasidog. Apay, dito'y balay mo ti opisina. Kas kamila kalalaingan ko rog. Kapitan na katsitanod ka lang. Gapo ka dita chiptano daklang. Kaslak bula ti pingpaw nga agpadaya ka nagpalaod nga umay dito'y balayaw. Ka nagsublimanin iti barangay haul. Ano sa mata isumot ti nakaisang ratam? Kapitan na karon. Madingang kail.
Intun maumati tao kan ka. I-report da ka. Ay, awan ti makaiturin nga ag-report. Tada men-menel dagiti tattao ditoy. Ay. Di mo maibagaday tangkal. Addam tulat ta makaituran. Ay, anya ka di ti serseripam, kabadong. Awang ka di manan ni Parinteng. Di ta opisina na. Pati kagawad, awan damay. Siyak ngay akagawad. Mano kayo akagawad? Apay, may sa mga agjutay. Awan da nga road, kabadong. Ay, sana rumbang anabutusan na gidya nagsasadawt. Inton pa nag-aawat iti honorarium, madadang. Iso lang, ti pagalistuan da. Ibagam ka dakwada. Saan ka ta siyak? Kanayo nakngada, no siyak ti on duty. Makapasuron da giti kakadwam nito barangay hall. Idanon mo kadakwada da ita inton umay da. Uray ibagak, di da kitaltalag. Umay dalaang, no kay kayat da. Kanyat orasan ng kail. Adda ka pala di taindayon mau. Di ka kadima pa ni di barangay haon. Awan pa'y may nangayab kanyak. Masapul ay ang adda mangayabkan ka sa kamapan. Anya nga ron ngay. Siyak nga ron ti kapitan. Siyak ti katurayan. Awan ti mabalin amang mandar kanyak. Ay, sana na nasaya ti sungsungbat mawang kail. Apa saan na hustaw? Deputada nagrekreklamaw. Takanayon nga awan kay di barangay haol. Sino ti agreklamaw? Aduda ang kail. Kayat mo ka di ngayon ton basing kawal kat di da kan ibutaos. Barangay hall ka di turong mawin now. Ay, may sakabit. Siyak pa'y lang ti kapitan. Kasarsarita ka Parinteng asinan kapitan. Anya asinan kapitan? Ay, si kaati sinsinan atao. Awan pa'y saan mo ng naglasto ka? Ay, sana ka nalastog pare. Kasurun ko lang ti tao nga gawawat iti honorarium ngam sa dutmay. Apal mo lang data. Surun kon. Mayat ka di tarik nam nga gawawat kay ti kwarta nga awan mo mararamidan pare. Anya yati parikot mo tabi biyang ti trabaho. Di inanak ko nga agpapirma. At dapay lang nga di barangay hall nga gururay king ka. Ay, umay ka man dito'y. Pirmaak day tarupam. Man nakibiyang ka. Nagkapuam ta na kami suot ka. Hey, nasabat ko ni Batingting dito dalan. Nagladaw ba mapanidya barangay hall? Napan ka di mutla ang ije barangay hall dadya a kapitan. Baring nagdiritso amapan. Saan man na maisalat dito daldalan? Lupot ayatap no maisalat. Mumatan to gali da yata aw. No adda masaba na tongtong ditan. Kaslasa na kapitan. Ngam imbutos mat dagiti tao. Imbutos kumita. Gaputa kumparay. Ang amjak may ninamnama kas dita ramidin na nuag tugaway na kas kapitan. Ay, just kiki day. Ay, sabagay, oray siya kat imbutos kumat. Gaputa kumparim, kan kumarik mat ni Maribanang. Madigayam no gaputa kumparim kay ibutos mo. Rumbang nga oray saan mo akabagyan. No nasaya at ti kababalin na, isaw ti ibutos. Dayta, ti kamali tayaw no maminsan. Agibutos tayaw iti gagayam, buwan no kakabagyan. Saan kat ati kababalinda ti pangibasaran. Asino ti ag-duty ita kagawad, Chip? Ninsamot kagawad pala. Wan may, apay aya. Anya ti bagam kan kuana. Kano nakita iji kabangibang apurok. Damig igpila na manok. Anya, kat no iso ti ag-duty kumaita. Kay sumit yamok. Iso di na magkukang ka, ta siguradwag. Awang mga ruda na. Alanganin man ang ti ag-duty ita. Ito no madanon ti panagala iti honorarium, nagsasapad ang agjutay. Uray saan da mga schedule ti agjutay. Dahita nga rin ti kasurong ka. Into na da makasapol kadakwada. Ibaon da ka mapanmang sukaon. Saan ka la chip tanaw? Para sundo ka pa iti absent, Chip. Makapasunod nga rin no daduma. Di da mong aramidan ti pagrebangan da. Nay, nakapanimid ka magbadaw. Adda ka di parikot mau. Masuro na nga ron ka nagiti opisyalis. Awan ti maaramidam, ta nakatugaw dan.
Agaw-awat dan iti honorarium. Ay, adama aramida. Tamno may kan iti leksyon na kita panay asadot. Anya ko mga itaramidum. Day takot pa nagpampanunot maun, ti pang saysayangam iti oras ma. Saan laeng asyak tagreklamo itaramid na kitang opisyalis? Adu kamay. Ordinaryo tayo laeng a residente. Awan maramidan tayo. No di tay aggunay, agpapada tayaw amaluklukaw. Apay kumaamaloko ako nam. Di da kamot sagsagidan. Buwis tayaw, ti paggagapuan ti honorarium na kita asadot. Maibasar no mano ti dagop ti buwis tayaw. Iso may timana na kitang opisyalay. Agpaiso ka di tinasaon ni Badong ka, maray. Ama ibasar ka naw, numano ti kadagupan ti buwis tayaw. Isumat ti pakaibasaran ti honorarium ti opisyalis. Apay kaday akas ta ti damdamagam. Masuron nga may ni Badong ka, nukas jay alumangan dagiti opisyalis. Iso abagbagaak dagiti kakadwak no lumangan da, maray. Saan lang ani kapitan ti kasuron ni Badong ka, maray. Pati dagiti kagawad akanayon nga aglangan, kandi datong palen tinayulog nga ordinansa. Anya ka diti saan da atong palen nga ordinansaya? May paray ti agibulos iti dingwen, taadaw ti mapirdi amula, ngem adaw ti kalding abulos. Ay, saan ko matkit di nga ayunan ti aramid da, maray. Agyamanak no maawatam ti kayat ko asawaon, maray. Maawatan ka, maray. Saan agapaw takakadwak ida, kat ayunak mataon ti maday nga aramid da. Agrekreklamo ni Tata Badong, gapu iti aramid yung opisyales, kapitan. Anya man ang reklamo dayjay nga ginlalaeng abadong, ket no awan ammo na dayjay. Apay nga awan am muna ako nam, kapitan. Makita na ngamin ti kamaliyo nga opisyales. Dayjay kaditi ko nam nga awan am muna. Oho, umapalaeng Apay kat nga umapal ako namon, kapitan. Di nalakayat mo't ati maloko. Anya nga mati amuna dayjay. Aglalakay lang iti unag ti short panda. Awan ti amuna. Ay na, addamot am muna kapitan. Oh. Tamakita na nga rod ti kamaliyo. Lumangan kayo lang arudan. Bulos pa'y ti dingwen ti daddo mga opisyales. Agperdi day ti mula. Ay, nalalaing ka sumaaw ako nak. Kaysa ang kamot nga opisyal. Oh. Aramidom ati pagrebengam kas kapitan. Naa. Imbutos ka pa'y mat nga rod. Ay, aramidak mat. Anya pa lang ti kayat yaw. Ay, unay kayo mutin. Ayan ka din na kita opisyalis dito. Awan kayo ka di manay. Apay ka di tatay. Anya ti masapol mau. Kukuan sa mo iti kagawad, jay bulo sa kaldeng iti igit ti kalsada. No ngay adda madisgrasya ijay, gapo ka dagi di akaldeng. Ha? Imbulos da ka di manen ti kalding da, tata? Wen nga raud, akikinamat da dagiti orbaon. No asino pa iti opisyalis iso pa iti nabangbang. Makita da ita, ti birbiruken da. Anya ka di ti aramitan. Makadanon da ito, ilay. Kanayon ko, babalawin da kitang opisyalis, ngam didak italtalay. Sige tata, suportaran ka. Sika lang ti matinong, adda dito barangay hall, kuwarag. Saan ka akaraman, ama ireklamaw? Kay, papanam nga rod ita tata. Inakalain ti ladawan, nagitagtartaray akaldeng iti kalsada. Ina man ireklamaw. Gapotado ti mula dito'y lugar tayaw. Ada nayulog nga ordinansa, ama iparit ti bulos ading wine. Ay, isumit. Masapol ang maipagod uno maipupok dagiti dingwain. Nay, apay nga ibagbagam day ta kanyak. Una, tadagiti pa'y makuna nga opisyalis kat bulos ti dingunda. Na, Masuronan ni tata ba daw ang kail? badong manay. Apay nga agpada kayo kani antay, nga isakit yun ni pari badaw. Saan mi nga isakit ang kail? Ibagbagami lang ti mapaspasamak. Nalalain ka din ni pari badong ng itisyak. Awan mo timbaga akas tangkail. Kaya't ko lang ipakaawat, ama di ti aglangan. Ken mang salungasing iti ordinansa tayaw. Dayjay, tumot a pari badong tagpakalain. Inton kwan, pinagungtak iti 1-4. Nay, nakasukat ka mag.
papanamanan. Mapanak iya ilay. Inak man i-report ti aramid dagiti opisyal ni tayo. Anya, ay nabadaong ordinaryo kala tao. Si kakat ti mapan mangireportan kadagiti opisyalis. Baliktad. Uray kas tuyak laeng. At damit ka adalak ijay DILJ tuyang. Isaw ti mangkuyog kanya kamapan kanya apo mayaw. Awan lat di mo aramidag. Para ka dagiti pada tayo residente da ito aramidag tuyang. Umawawat da iti honorario, madida maaramidin ti pagrebengan da. Adda nga ta maaramidam iti kinaliway dagita nga opisyalis. Imposible nga tamay, adida aksyonan, no idanong ko iti nga tam. Asaw, Kyle? Ay, at baka man dito yung dayon mo. Agring kan. Ay, kunam. Ingkay di barangay haul. At daim may anaga po iti DILJ. Ngamawan kayo ijay, kadagiti kagawad mo. Da kami lang at tanod ti at da ijay. Apay nga imay dagita, adida imbagbaga. Ay, mapantangaro din na. Ha? Ay, Kastam ka di sumango kadakwada? ha? Nakapuruntong ka? Sa madipay ti payud mo? Madlaw adi ka nagdigdigaws? Yay! Ay, madlaw aya. Ay, inakarod basit parsyakan iti danom ti ulok. Tani naglamin. Darasang mangkail. Ha? Aguro-uray dagiti taga DILJ. Yay! Kan ti kadwada nga imbaon ni Mayaw. Anya nga ita. Sigurado asinirmunan na kayo ni Mayaw. Ay, winarningan na kami pa'y Amin kamay, kadagiti kakadwa. Kasanaw, idadaulwam mat ngamin ti panaglangan nyo nga opisyalis. Ha? Timulad dagiti kakadwam. Makitaklaan, uno maamwak no asino tinagipulaw. At dakarbangan dagiti tao nga agpulaw nga angkal. Ngamin, saan da mapnak iti serbisyom. Asino nga taaya tinalaing anagpulaw? Amok no asinaw. Nasirib ta makita na ti kamaliyaw. Asino ko matinalaing? Ni tata ba daw? Oh! At dagayam-gayam na iti DILJ. Imbaga na ti aramid yaw. Iso nga imay da, di da imbagbaga. Tapno makita da no pudno tin report ni tata ba daw? Ay, kasta! Ay, manipod ita. Ay, ibaga kon kadagiti kakadwak. Saan kami ngaglanglangan? Saan min salungasingan ti ordinansa ti barangay? Rumbang lang nga kasta ti aramidin yung nga opisyalis. Da kayaw ti agbali na pagtuladan. Ay, nakitam ka diti si Mangpet akabagyan da isko. Unang kail, agasawa kan adadwa nga anak da. Kanya ti damag mo kadagijay. Sa nga ili dalaang uno agyan dan ditay. Kanakan kano nila kay isko dagijayang kail. Sa nga mina nakabailan ni tata iskaw ti agtalaon. Kahit mo asawan, umay da tulungan nga agtalon ni isko. Kurik ka dyan ang kail. Nakapsot nga mina ni tata iskaw. Sa bagay, nalawat ti talon ni kaiskaw. Adamat ije abroad ti kakaiso na nga anak da. Inayaban na siguro ida Tapno at nakadwana ije balay na. Nakitam ka din, ti pamilya nga day ti sidong ni kakaiskaw. Saan pa'y? Nadamag kong agtalon da kano ditaw. Katulungan ida ni kakaiskaw. Nakitak ida ngam saan ko ang magustuhan ti panagrupo-rupa da. Taapay, anya kumatisaan mo akayat. Di lalaki kat kasla grupo-rupa nga ex-convict. Adda ka din nakadamagam nga ex-convict. Awan mo't ki di ngam kasdi nga raw ti panagkita. Madiday ta. Di mo husgan ti tao gapoy tilangan na. Saan ki din at ilang ti tao, ti mangibaga, no niya ti katatao na. Kamalay, idi nakitam alampong ni Bitoy. Ibagam nga agmamanaw. Ngam awan mo't tinakaw na manaw. Aglang-lang nga ngamin atulisan kay. Ngam addamat saan alampong nga agtatakaw. Addamat lampong ngam nasingpal. Mabaling ka diti umutang iti asukar ken sabon kagawad. Pasensya kan. Nabiit ka pa'y laang ditaw. Di ka amamaw. Pasensya kan akagawad. Agbayad ako mainton addan kwartak. San pa'y ngamin amabalin dagiti imula mi iti bangkag ni ulitag ko. Umay kanto lang gumatang into na dakwartam.
Sa anak pa ngamin nga agpautang ita. Pasensyan kagawad. Mapanak namin inton umay alawas ijay naggapon may. Addain nakila ko ijay. Addan to kwartak no agsubliak. Ison to ti igagatang mo, no adan to kwartam. Ay, sige nga rod kagawad. Pasensyan, iti pa nang disturbok kada kayaw. Nay, apay analiday ka, naggapo di tatersina ni Marikwanang basang. Kuang amin nana, pinadas ko ti umutang ko makin ni kagawad. Ngam dinak mo't pinautangan. Anya ka di aya ti utangam, taapay adi nakainikan. Awan ngamin pagkapi ni Uncle Isko, nana. Kan sabon ko maapaglabak. No kayat mo lakit day, jay asukar ijay balay, ti ipautang ko kan ka. Ha? Agpaisaw, nana? O sige, sukatakmat lang inton umay alawas. May sa akilo day jay, basang. Ala umon. Ay na, nagsayang at kamot gayam, nana. Bayam, tabayadak matlaang inton umay alawas. Mala, intangarod ijay balay. Talaam, di asukar. Apay ngayon, inted mo ta asukar ito day di babae ito yan. Masyanak ngamin iti-itsura na. Idi saan pinautangan ni Marikwanang. Di pa'y pinautangan yun agad ti asukar na. Si kaki din na may sa lang a kilo ti asukar na. Inga kayo pautangan. Saan kumot ngayon padawat? Inutang na bayadan ng tuwa. Amumpay ngay, no kaano nanto bayadan. Inton umay ka no alawas. Wain ko na ano binayadan nan. Agam no saan pa'y ngay. Saan ka amang namnama? No saan nanto bayadan? Saan kon nga ulitan tiyag pautang kan ko na. Ngam no di na bayadan. Sayang yung may 1 kilong asukar. Malabay amawn. Saan ta nga ipanglaw ti may 1 kilo laeng asukar? Nasingpit-mit ni Nana Tuyang. Pinautangan na iti asukar di kanakan nila kay Iskaw. Saan sa ka anasayate ka babalinday di babay? Nabibiit pa ilang umutangan. Unang harutang kail. Imuna anapan ka no imutang kini kagawad. Hanggang saan nga inik ka ni kagawad. Kasano nga inik ka na kumangay mo ka nabiit nga ron. Saan pa nagbaybayag na di babae dito'y? Yung ni Nana Tuyang. Di pa'y nagpangadwa. Impautangan na iti may sakilaw. Nagtalag adagos iti may sagang gandaan. Nadamag ko tinaramid mo, Amaray. Anya ka di ngay naramid ka, kapitan. Di pa nang ipautang mao iti asukar mo. Imbaga na nga main, ang makakapkapi ka no ni kakaiskaw. Kaya't mo asawin. Ni kakaiskaw, di makasapul iti asukar. Nalabay, kapitan. Kaasyan namit at iulitag na. Dami dagiti nalay nga agpamarang tapno lang makaalilaw da. Adaken kwa na daytaan no inalilaw nakla ang akas iti kunam, kapitan. Paliiwam no itid na adagaws akas iti ing karina. Nakatulong akit di No di nabayadan ay katbayabon. Saan kuntaon apautangan? Panawan kayo pa'y dito'y ulitag. Inakpay ngamin ilako dagiti dingwen mi ijay lugar may. Anya ka ti dagiti dingwen yu ako nam. Adda baka kenwang, uncle. Impataraken mi di daduma. Abay adiyo inlakaw. Sakbay ngay may kayo ditoy. May kami pa'y nagpaliiw numayat matlaang dito'y apakitalunan, uncle. Kayat yu ka di matlaang ditoy. Takunam ngayon kayo ilako dagiti dingwen yaw. Uncle. Di da kay panawan nga awan kadwayo ditoy. Ay, agyaman na ka. Imbaglakit din tada kayo kakabagya. Nadamag mo ka din. Ngawan dito, ikanakan nila kay Iskaw. Amok, naibaga na mapan ni Jay lugar da. Agsubli ka numula ang kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Kahit namati ka may. Pambar na lang na Jay Saan da matapim manaw amain? At dapat di asawa kan anak da dito. When ata di lalaki ti kaanakan ni kakaiskaw. Saan mo tada di babae? Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Apay kumaasaan? Nagpaalilaw ka iti may sa tao. Ulite ka.
Saan ka basta mga ase, iti di mo met amamaw. Ay na, impagpagapukla ang akin ni kakaiskaw. Ay inaramat na lang ni kakaisku Angam na mati ka tay. Nay, si kamay tataiskaw. Agpaspasyar kamay. Ay, ag-exercise sak, Chip. Imbagtada je ka anak ka kanang iwayway kadagiti dingwan may. Uy, nasingpet dagiti simmang bay iti balay mo Katuan mait. Dakkel ti ginawak idi may da. Agbayag na ka din itawi, apaw. Aginggat kay kayat da, Chip. Saan ko nga min amatalon ti talon kao? Isu nga isudan ti mang talon. Ay, kustagayam tata. Ang awan samot di asawa di kanakam. Nagpakaada. Jay nasingpait amanugang kao. Inapay kanu ilako dagiti nabati ading wenday di lugar da. Tanarigat nga ibiyahe da nga iyag ditoy. Anya ka ditiding wanda? Dagiti batarakan da abaka. Kas kada nuwang kanaw. Nagkapuam ko arab. Di taman ka bang ibang aporaw, tatabadaw. At danapan ko kinitay jay. At nakita kakasarsaritan. Jak na lasain, taadayaw. Ay, ni tatais ko day jay. Imbaga na anasayat ka no dagiti simmang bay akabalay na. Kasta laeng pay talabit na pay. Angam dito amaw, no inton mabaybayag, kit agbaliw ton ti amay. Nata, angam sa bagay. Dito amaw ti sumaruno ang mapasamak. Iso asaan tangag talay, kadagiti at tao. Rupa dalangay. Napay ko matirupa da. Ay, saan kan ngagdamag? Makita may titsura ti rupa da. Saan na masapol ang baliksag pay? Ni tatabadong mait. Nauyaw kalawunay. Ay, bagbagak lang ti pudnaw. Sana panaguyaw day jay. Nay, adamot si Mardeng Ajip iti batog ti balay da Maritoyang. Wun nga rin. Nawaya makita dito'y barangay hall. Kagawad. Adamot babae adimsag. Adadakkel abayong nga inyulog na. Saan ka day? Adi sa nga ili ni kakais ko day jay? Isubat nga agpaisaw. Ingam nagado ti karga ti Jeep a kinarton. Nay, Anya nga tagay dagi jay. Na, sinabat mat ni Maritoyang. Sakat naragsa ka ng sabat. Anya nga tatinyawat na ka ni Marituyang. Tanagdakil abag. Nangalam ka na kita prutas. Nagduduma mo't aprutas. Simbang po, ti nga ilin ni kakaiskaw. Indagas na day tawi. Inted na kanyak. Pati di may sakilo nga asukar. Anya, nangalaan na ngay kadagitaw. Nagadumay. Inala na kanaw ije lugar da. No saan ko siguro a pinautangan iti asukar. Dinak siguro inikan iti nagado a prutas. Ha? Iso ama diti agim imot badaw. No agparabor ka, ad-ado ti grasya akasukat na. Diyak ni namnama nga ikan na kay tikastoy ka do a prutas. Mala, ikabil ta itirep. Napaot da ita nakaninta. Inkabel konti dat duma. Anya gayam tilina unti dakil abayaw nga indi sa agti babae di kalman ija ayan yaw. Kwa paray. Gapot na pinautangan ni tuyang ko iti asukar. Napan na binayadan ti asukar. Inikan na pa iti nagado a prutas. Agduduma a prutas paray. Agduduma a prutas? Naggasat kan paray. Kabayatan ti panangan ko kadagi a prutas. Masider ti konsensya paray. Ha? Apay ka di paray. Apay ang masider ti konsensya. Hindi nga min pinautangan ni tuyang ka. Pinagungtak. Ha? Imbagak pa ama di ti kababalinda. Ta naglalada nga raw. Agpaisulti ko nada. Huwag husgaan ang tao. Babaan sa langa. Ay, huwag nga ron pare. Talaga ama di ti aramid ka. Nabainanak pa iti bukod ko abagay.
Nga nga ti marik namin ti dayto nga ipadamag ka o kagawad. Kat ibagampay sakbay adamagam no anya ti mariknak. Saan ka di nga umututang iti asukar, ti babae asa nga ilin ni Tata Iskaw, ngam saan mo pinautangan iday? Kasano, kat saan ko pa'y matunay ngam mo day jay babae? Umutang kit dahin. Amom ka day, pinautangan ni Nana Tuyang iti may sakilaw? Anya? Saan mo't nga aglaklako ni Mari Tuyang? Asukar da kumaday jay. Ngam gaputa masyan iti babae, impautang nanti asukar na. Kasta ka day? Apay nga ibagbagam day ta kanyak ita. Simang pati di kalman. Kat binayadan ng tinutang ng asukar kini Nana Tuyang. Inikan na pa itinagado a prutas. Prutas? Iso ka DJ nakabayong nga indi saag na. Ay, naggasatan ni Mari Tuyang no kasta. Iso nga raw. Pagmayatan naman tinaasay, tamakagunod iti grasya. Ay, saan ko ngamin atalkan day jay idi a babae? Iso saan ko a pinautangan? Adamot ipatpatak da kakais ko abalay iti arubayan da, Maray. Pagbalinan sa kano jay manugang na Tersina. Adan ka kompetensya, Maray. Tersina? Day tamot tinangagaw. Jak amo ano anyan tumatila ko na. Sa bali kumamot ti ilako na atap no saan kami nga agkompetensya. May mayat siguro no pagsaritaan niya, Maray. Nalakamot akasarsarita, tanasingput mag. Ito no umay gumatang kasaritak taon. Ang mga numabayag sa umay gumatang. Pagko na amabayag? Nakitak ngamin akumpleto ti ginatang na groceries. Manu a karton. Ay, kasta ka day. Gapo siguro tadyak idi pinautangan. Iso aday ta, gimolpeng iti abastoda. Day, sigamod day tabalasan kaw. Naggapukan sa mo't iti bangkagyaw. Untata, napan ko kinita no adabungan tinatangi ngam babasit pa'y may. Ado mo't tibunga tinatang may, balasan kaw. Hingkalatan mangala. Agyamanak iti adaw nga inted mo a prutas kinituyang ko Nagsamay ti prutas balasan kaw. Nasayaat ngamin ni Nana Tuyang, tata. Idi siya kasapulan, pinautangan na. Kasdya nga may, nituyang kaw, balasan kaw. Naasay, itipada na ataaw. Ngamsyak no daduma, kahit maday, taramid kaw. Saan kon nga ulitain? Madigayam, tagim imag. Ay, sige man nga rod, tata. Agpurusak iti natengyo. Mingkalatan basang. At daijay, ni Nana Matuyang. Agpurpuros might, iti idengdeng na. Ay nasingpo magayam di sa nga ili ni Kaisko. Aggayam da pa yan akin ni Nana Tuyang. Ay nakaamiris pa yan ni Pare Badong iti kinasingpet ta. Nagbaliwan iti kinalaing na nga agatap ka naghusga. Unang kail. No adda makita na atao iday. Atapon na adagas no saan una yan napintas uno na taer. Imbaga na akayat na nga agkumpari da. No may pabunyag ka na ti anak ti sa nga ili ni Kaisko. Ay kahit nibaga na nga kumpari kayo ngay. Kaya't mo kadimat ang kail. Ay sure kayat ko. Ay nagkukumpari kami amin. Nay, adda ka matan maribanang. Kasangsangpet mo ka day. Ay, huwan maray. Ay, adda ngamin natay akabagyan. May iji aday ho. Ay, damag ko animanin kuwarog ti adda papanan na ita. Wen, maray, angem sabali mo ti papanan na. Saan nga ije naggapuak? Ay, wen ata sabali mo ti naggapuam. Kun sabali mo ti naggapuan da ka ni Kapitan. Saan ka di mo't amapan ni Kapitan? Mapan kumaa, agam kasanungay dagitinwang kan ba kami. Asino ngay ti mga sikaso kadakwada. Saan mo kade akabaulan? Ay, kabuteng ko je baka, tagkamat mare. Dagiti aso, manok, pusa, kan patulaengan ti asikasuag. Ado ti aso yo, ta kunayo apara bantay.
Ngam di ka mat makapanaw, tawan mat mangbantay kadakwada. Ay, wen nga ron, Mare. Agbinantay kami, Nay, nakasukat ka mag. Kastam ka day amapan ijay bangkag. Sana ka mapanay bangkag ita. Papadam nga raw. Di mo ko na asisyak manan ti mapan ijay bangkag. Ano sambasitin Awan nga mingkait ni Kwaraw. Apay kumano awan ni Kwaraw. Ay kita mo muna. Siyak ti kang runa nakadwa ni Parinteng ijay barangay hall. Anya kumatisaad mo taing ka makibibiyang ijay. Imbag kumaano tanod ka mag. Saan mga road? Ay uray sana katanaw ta kumparik mo ni Parinteng. Oho, oray kumparay. Di na kayat asawan. Asi katimang sublat kadagiti aglangan. Apay kumasaan ngay. Dagiti daddo maatanaw timang sandikin ni Kwaraw. Saan kat asika? Anya ka diti maipaimikin ka, tatabadong. Nay, apay ang nakatugaw ka ititugaw ni Kwaraw. Agsipaw, tasyak tinadutukan nga acting chef. Kabayatan ti kaawan na. Apay ngay asika. Apay imbaga na kadiking ka. Agsipaw, tasyak ti kaalibtakan at anod. Iso siyak ti dinutukan da. Anya, kasanua ngay. Kansyak mo ti number 1 na kumpari ni Parinteng. Ay, pasensya kan tatabadong. Lakay ka nga minain. Anya. Saan ka na makakamat no da kamatan mi iti rabi. Sapay kabuteng mo ti aniniwam. Maaramid mo nga ta ti pagrebangan ni Kwaraw. Oo ikagumaak. Nagpigsa kan naalibtakak. Kamatek dagita managdakdakay sure eging iji murdong tilubong. Nay, apay akas ka kukurot a manok asumungad. Adda ka di parikaw. Maday ti naramid ni Parinteng. Apay, anya ti maday ngay naramid na. Yay mutin may sa atanaw ti pinagtugaw na akas acting chef. Awan mo ti makitak amaday iti inaramid na. Amuna tinagpilay. Ay may saka may. Siya kumaan number 1 na kumpare na ti dintukan na. Saan nga rod amapalain? Dagiti alirtaw ti dutukan na. Impaga po na kumamot tin ti panagkumpare may. Nariga mo nga may ngaylawlawag ken ka badong. Apay kumanarigat ngaylawlawag. At daki di paburan na adadya bating-ting. Surun kon. Ay, imay din di pari badong iji barangay hall itay bigat. Apay kumano imay. Adda karbengan ti asino man amapan ije barangay hall. Depende ano niya ti gagara jay taaw. Apay, anya aya ti ginagara ni Pari Badong. Ay, iso ka no ti sumukat akas acting chip. Da. Ta iso ka no ti number 1 akong parit. Anya. Ay, pagkukumparyan aya ti panagbalin atanod. Mabalin aya nga agtanod ti dandan ni saan a makataray. Ay, day ka nga ron ti imbagak. Ti dinutukak anang sukat ka ni Kwaraw. Ta napartak. Hanggang saan lata amapnak. Ay, piman met a Pari Badong. Nagngato ti ambisyon na. Ay, wun nga raw. Ay, kaslaki din adda sakit tinakam na sa akin. Tapno saan nga agsaksakit tinakam na, ilawlawag muntukan kwa na, no agkita kayo. Italaang nga umayak dito'y Tersina. Adda kamot gaya maun maribanang. Ay, wen, Mare, kasangsangpet ko iti kalman. Kat, kumusta ngay? Kastoy lata amaray, awan nagbaliwan ti amay. Noan niya ti pinanawam, isulat ta ti sangpeta. Isungarod nga imayak dito'y Tersena, tapno agkikita tayo. Kailiw kumot kat ti panagpapatang tayong agkukumare. Ay, Maray, awan lat insangput mo anaggapo ijay lugar anapanam. Nadamot agar-aramid iti souvenir. Ay nagpaaramid akman iti agpapada tayo nga ibitin iti salas. Kasla chandelier. Chandelier? Ay, awan kas jay kaw. Napintas nga men nga iararte iti salas. Magustuak.
Mabit lang teruar ko dito dakkel abag ko. Na, adamot ngagpay sudakkel abag dita abay mo, maray. Alamang raw. Wen mare, mabit lang Adoy mare. Agpapada tayo. Ay na. Ay, nagmayat mo tayo, maray. Badaw, mga lakaman iti pagbatayam ta ibitin mo daytaw. Nay, nagpintas mo daytan. Nanggatangan. Nangina siguro dayta Impasarabo ni Maribanang daytaw. Impaaramid na kano ijay napanan na lugar. Ay, imbagmantay lakaman na ka. Nangina siguro dayta, tuyang. Nangina lakit day. Ay na, italaang nakakita ak iti kastaw ba daw? Maragsa ka na iti impasarabo ni Maribanang. Itatapim manaw ni Kwaraw. Iso, may tiisa sangpet ni Maribanang. Wan, nawagan ka ni Kapitan Asumang pagtapno at nakaduan ay jibalayda. Tanay, awan mo't ni Kwaraw, pimanaw. Mabayagan nga tamot ni Kwaraw, ijinapanan na. Kaslakas tamot timbaga ni Maribanang. Adayo ka nung amain, ijay napanan na. Ay, di nalakit impasublat kanya ti trabaho ni Kwaraw. Nadayta ka manun. Saan mo nga rod amabalain? Mabalain! Anya kita sanay. Kumpare nga rod ni parenting kay. Masapaw lamang panunutak iti pamuspusan. Tapno madadael, dilidirato na, dahil acting type. Iti kasta, saan taon nga iso ti matutukan? Anya ti tantanamitim mau ba daong nasiputang kakag, idi munaga dito salas. Ay, dayamay. Tila di ka madlaw, mate. Jaklapat yan nga karkararag ka, tanak kami suot ka mag. Saan mo't anak kami suot yung kararag? Ay, agtal na ka man tuyang. Adala nalagip ka. Nadala nalagip mau. Apay ngay nga rod ngagtantanamitim ka. Akas kalamang gagamod nga agur orasyon. Ay, saan man natila sasawan? Ay, panawan ka man langay. Na, papanam ka trabain. Ijay Gloria. Na, makadanon kaya ijay Gloria. Di ka pa'y makita nga kararang. Ay, adan nagreklamaw, anapukawan iti dakkel kanu apataw. Idi kanu rabi, kanun usay. Ha? Anya purok ngay, kapitan? Ije kanu purok uno. Di ngay inawagan da iti purok maligaya, happy. Ha? Apa nga inawagan da ije purok iti maligaya, kapitan? Kanayon kanu adaragsak na iti tatao ije. Agbabarkada kanu dagiti babae kad lalaki. Awan mo ti madamdamag nga aggugulo ijay, kapitan. Awan tanasingpet dangaron. Saan daaman nakigulo? Agbabarkada dangaron. Ngimapay ngay nga da napukawan. Amang ano da nagapo iti sa bali apurok. Sige nga raw ta ingkam agronda ijay, kapitan. Masapaw asaan ama ipakaamaw kadagiti tao ti ipapanmay. Apay nga diyo ipakaamo. Kasano nga matiliti agtatakaw? Naamu naman ang gronda kami, kapitan. Ha? Ay, oo nga. Ang galing-galing nang napanunot mo. Kasta ati acting chip tanong. Nujak agkamalay, si katinapukawan iti pataw. Gusto ak ka di manang. Pudno day ta. Sapay mangukup day jay. Ha? Madamang aguk-ukup. Sayang dagiti ukupan na. Ay tapno sana masayang. Ilambong maun. Balot siguro, dandani makaukaw. Kano pati itlog, inalat agtatakaw. Aya? Ay, nagluko mo na itang agtatakawan. Nagrawit. Ay, sayang day jay. Napukawan kami lang aruden iti pataw. Pati itlog, inaladapay. Uray, kumano yung bati na matitlog. Tada magkukwayaw. Kumaa, sayang ti pataw, agraman itlog. Ay, nagdawil ka datang agtatakawan. Ay, intun rabi, ipagod mo ti dakkel akawitan iti arubayan mo, manang. Ay, saan na? Ang mga nuumay naman in alaan. Saan tagyang kami iti nalingag.
No, may nalain. Makita may. Huhuliin namin. Kasta ka day. Oo. Ang agalibtak kayo nga rod Ang mga numaala na ti kawitan apato. Sayang. Di ka kadiagdanag. At da ka kadwak nga aglingad. Saan ang makalibas tatakaw. Kapanaman ang katrumabain. Ay, unay mo day tuyan. Apay, security guard kaya. Tadamagam la amin na napabanan tita. Apay no adda papanak, di mo damagan. Ay, inak makipatpatang lang, di takaruba. Kano pa'y nagbalin ka amaritais? Maritis sa sasaw, Mike. Ay, di nakitultulat, kadagiti kukumarim. Agmamaritis kayaw, nagsasara kayaw. Uray saan kami nga agsasaw iti sana pudnaw? Mupay ngay. Ang mga numatungtong yo amin na dirumrumbang. Anya kumadirumrumban? Inakiday. Saan mo, ngay balong ng tiruangan, no rabi ay. No di mo kaya't ang madisturbo titurog mo, no sumang pweda. Ilukat kong tulatan. Awan mo timpagod mo kawitan dito arabayan nyo manam. Ita ka din, ti panangipagod ko. Wen ata sumip ngeten nay. Agyang kami mo't ijanay. Nalingad. Umay ko mga rodje agtatakaw tap no matiliw. No maipagod mo iti ruwarte balayaw. Idepom ti silaw Tap no pagaropon ti agtatakaw naturog ko yaw. Wan, sigurado nga aguni ti pataw no addamang tiliw. Hindi na mo alam matiliw adagos at nakapagod. Masapulapog sa atin na pa'y titalay. Sakbay ang makapanaw. Sigurado lakit di nga agkwak-kwak ti pataw no matiliw. Talyak iti atidag tapno di na pagarupan ang nakatalay. No mangagmay nga giryag ti pataw. Rumkwas kami matan iti naglemengan may manang. Sige, iyon ko matan ti silaw tapno makita tayo no asino. Awan ti silaw, iti aglawlaw. Sigurado ang nakaturog da. Ay, umasidegak man, iti arupayan da. Adamanin pataw, iti arupayan da. Ay nagkasatakan. Inayadag agamatan. Adayta. Kilatan nagsilang. Ay tumaraya kang. Itaray ko ti pataw. Damagay paatid nung Catalina. Ay nagpatinggan di talay. Ay mapatungamangan na. Sika magayam tatakaw tatabadaw. Kakadwa, tiliman tayo. Ay kwa. Ay, pangasiyaw. Sana ngagtatakaw. Di na kumaipan ni barangay haul. Saan ka di ngagtatakaw ti awag iti mangala iti di na kukwa tatabadaw? Ay, inaramid ko lang dayay. Takwa. Madala kaya't ko ang mapasamak. Anya kaya mo mapasama ngay? Kuha nga bahin. Pinadas ka no, kabailan nyo mo lang at iliwan ti agtatakaw. Kasta. Kay, nangipanam ka dagiti tinaktakaw mo ngay. Ay, kuha. Inlakaw. No inlakom ti di mo kukwa. Di takaw latta. Ala, intayo ijayan ni Kapitan. Agsungbat ka ita, tatabadaw. Yeah. Nagloko ka matin pare. Sika magayam ti agtakaw. Ay, pinadas ko lang no naalibtak mo't lang ti dinutuka makaschip tanod pare. Ay, san apadpadas ti agala iti di mo kukwa. Tatakaw da jayan. Ay, kunak ano naalibtakak. Nalalibtak gayam nagititanod pare. Wunbek. Winatata daw. Tar aramidon mi matipagrebengan may akas tanaw. Ay, pakawanan ko ma. Saan kayo gaya masinsinan na tanaw? No nasakit tinaka mo, paray. Di mo ko maidalan iti panagtakaw. Ay, uwan gayam, paray. Ay, madya talaga tinaramid kaw. Nakulapan ti panunod ko. Gapo iti sakit tinakam, kanapay. Kita mo? Tinapatag, paray. Saan mo nga ulitin? Ay, uwan, paray. Ikaray, saanan? Inakpay nga rod mangirimidyaw iti pagbayad kaw. Mang
Mated ka man iti pagbayad ko tuyang. Anya ti bayadam. Natiliwak ngamin idirabe ay. Anya ti nakatiliwam. Ay, pasensyan tuyang. Gaputa kayat ko adadaulay ni acting chef. Inakinala ti pato dahil jay purok unaw. Anya, naaramid mo na ita? Ay nagdakas kan ba daw mangibabain ka? Ay, sorry tuyang. Kunak no agbaligi ngam naalibtak magayam dahil nadutukan at chiptanod. Anya tinaknakan mo, takayat mo adadaulan tilidirato tinadutukan, ha? Kunak no nalaingak. Angam nalalaing da magayam. Ay saan na maulit tuyang ka? Ay suray. No saan ka lang nga asawa ba daw? Bayak nga'y balod na ka ijay ilay. Tapno agnakam ka. Ay saan mo tinatuyang ka? Maasi ka kanya ka. Ikarek. Saan kong nga raramidain? Talaga saan? Tano ulit ang pay. Siyak amis mo, timangidarong ka.